Kurumjari, SKTV News Sandok Chariba, the Manipur Files Toramda, Mayamutaram Luxury, Nasigi Manipur Files Kanagado Bahira Masina, Damda Masigi, Awang Wataki, Mahitam Sangoriba, my Sangoriba, Manipur University, the Hariba University Sigi, Vice Chancellor, VC Oramba, Professor and Lokendra Simahaki, Matam Loreduna, Waitauti Pothara Kanda, Tang Taret, Megi Tang Taret Sigi, Sigin Mr. Mahaki, Pothagi Matam Ore, Maduda, Office Order Number Matoki, Registrar na MUG. Professor M. Premjit Thoki Bagi, we Office Order number 69. Sigi Matugina, we senior most Professor Ma Aduga, CC Department of Physics, the Professor Oba Sumitra Fanjobam Haribo Ozasina, being the senior most Professor Haitare, Asina Vice Chancellor in Sarsama, Hariba made Hazi Tang Taretagi, Uba Hogani, Habigini, until she attends the age of 65. Say Pumunga Yaudribau, Natragana Anoba, BCMA, the office Latribauti, Hariba, Dr. Sumitra Fanjawamsina, VC in Sarsi Punavini, Adugamuk, Tang Taramari, Megitang Taramari Tasimaki, Sida Toki, Ministry of Education, Department of Higher Education, Kenosina, Under Secretary to Government of Indiana, Manipur University, Registrar Tharkiba, Serol Sigi Matungina, Department of Commerce, Professor Ganga Prasad Parsensi, Masisi, Manipur University, Vice Chancellor, Sars, among the handover to Sinanaba, Kogi, proposal say approved Taure, Kanana, visitor of the Manipur University, Kanano, President of Indiana, approved Taure Habagi, CM Akag, Hariba, Manipur University, Registrar Thari, Aduga, Nasagi, April Gi, Saisigi Hokiba, April, Tazi Mamangi, April Tada, Tang Kuntarukta. Sina, Sisu Rajesh Kumar na, Koigi, Canada, Tharak Pasini, Manipur University da, Sagi, Hana, Professor and Lokendra, BC or Masimaki Matamsu Logidore, Aduna, Quaidigi, Senior Weba, Professor Ahum, Makogi Mingne, Complete Viratane, Vigilance Report ne, Aduga IPR file Togi, Sigisi, Submit Oranba Ama Toki, Other Live Wafam de, Hariba Manipur University, Lairiba, Koigi, Statute. To subsection 6 ki matungina Manipur University Act 2005 ki matungina Kwaidigi senior oiba professor du sagi VC oigadabani haibagi anumba lay aduna sigi matang sida laiba wafam de senior oiba kwaidi senior oiraba professor amana VC phamsi pugadoribra natragana hojiki Professor Ganga Prasad Parsengi magi VC oinabagi in charge oinabagi sigi proposal se approved Tauba, CG Oitaragadi, Kanana, Karamba Oiduino, BC Oiduino, Nakal Ani Tona, Laibigi Moongdama, Ubofangi, Aduna Sigi Matangsida, Mahirulupkia, the Gisu, Sigumba, Koigi, Maruina, Statute 2, subsection 60, Masi, to Gaire, Sigi Wang, the Tabakore, Loinana, University Sina, Makoigi, Sigi administration da, Aning Bapama, Pangdo Tore, having allegation Mayama, Pen the Ba, Pondopa Maral Serpa, Mayama, Tenariaduna Sigi Matangsida, Kari Labano, Aduga, Matau Karamna Kanga the gay Habigi. One to one from Sing Never Matamda, Nasigi Topisi Purakone, Loina, Studio the Links in the Library, Manipur Human Rights Commission, Hanagi, acting chairperson, Loina, senior advocate, Kaidemani Ozamani Butaramucheri. Thank you. Loina, Manipur University Assistant Professor Dr. Yumkaibam Rakesh Ozar Akbesutaramucheri. Infal Times editor Kumusam Ozarin Kubsutaramucheri. Ahan Buenoza Rakesum Laksharakanda, Sagi, Hosig Ladiba, oh Rajes, sorry. Hosig Ladiba issue Haitare. Issue means issue the OBI not OBI, Adubu Mayamna allegation Mayam delay, students organization Mayam Gisum Lai, Aduga, Pena the Mayam Sodum Swedana, Lasing Branta coming from Naibuking Anamsum Tayaduna, Sigi, Professor Sumitra Fanjobongi Posimaga, Professor Ganga Prasad, Parsengi, Sigi, Put Anisi, Tongan Haitare, Amana, Oi, Amache, Tabak Piper, Office of Monda, Matamkra Puna Bahire, Adagimuk, Ikuidanamuk. Department Commerce ki Ozasimo Professor Jamuk Magi Mana VC in charge of proposals approve to be poram like oi approve to the hand over to winner to they have done Makal Moitaraga. Adu Hosi Ladiba, Pibumsi, Karinena, Tamdoino, dispute Kemtel Late Hydra, Natragana, Ani Tony Sikomaito. Masigi Matanga, I will Hajo, I get the Vice Chancellor Sigi, Manipur University Vice Chancellor Sigi Matanga, dispute Cardi later. Masimadi, I Tamjagan. Tang Tarukta Tolokiba, office order on Gimatung in Na, I could use Hana Vice Chancellor Wabiramba,
Professor N Lokendro na sahi 70 surok pada masi office tagi demoted tawre aduga post to di hang ga lebe yada na as per the act Manipur University Act 2005 ki matung inna magi koi section koi statute section 2(6) ta leriba magi provision du gi matung inna number 1 kari hai ge hai matam da kari gumba BC ki post in hang hi ba targa di nasai gi madugi university du gi pro vice chancellor na nasai gi shall perform the duty of the vice chancellor hai ba kari gumba pro vice chancellor sina laitaba taragadi makhadana kari ige hai matamda the senior most professor shall perform the duty of the vice chancellor until a new vice chancellor assume the office ana sain layeba ko exida ko masigi matung ina Manipur University sida kwaidigi senior most professor ji kana no ana thiba matam sida aikhoigi physics department gi oja professor Sumitra Phanjawbam na senior most oirabani na shall manasida thole now therefore Professor Sumitra Phanjawbam Department of Physics being the senior most professor of the university shall perform the duty of the vice chancellor in bracket in charge with effect from 7/05/2006 afternoon till she attained the age of 65 and or a new vice chancellor assume the office ana kogi tang taruk sida registrar na office order am thopire masigi matung inna kogi Sumitra Madam Sumitra na vice chancellor in charge oina puthagare then ikang khangogdana haitare ko tang taraga mari sida aikhoigi Government of India Ministry of Education Department of Higher Education dagi to the registrar letter malapa haitare ko letter sigi subject si yeng matamda kari haige matamda ayungno pathojage ko handing over charge of the vice chancellor in Manipur University haibane Manipur University ki vice chancellor ki charge ki handing over ki matang da koi ibirakpa adugumba chi amni haitare ko masida harisi I am directed to convey that the President of India in her capacity as the visitor of the Manipur University is pleased to approve the proposal to hand over the charge of the vice chancellor of Manipur University to Professor Ganga Prasad Prasine, Department of Commerce, with immediate effect till the new vice chancellor assume the office. BCC kanan oirino Ganga Prasad Prasine oire haiduibra. Yes. Masida iri sigi waron sigi matungina charge hand over tawro haibane. Approve tawbudu yare hand over approve tawre. Hand over the charge haibane. Asaju ire to hand over and hairieba. Adu target di Oja Sumitra vice chancellor in charge in lady natra masi demoted tawgrabra demoted tawra matung sida post hangdui neba hang matung sida atopa niyom na yaba professor amana amuk vice chancellor si oidui neba in charge oiduri neba then vice chancellor oiduri banupa oja dusu masi vice chancellor khalle haina chi ma han level thoel ai wakhan di ko masi Sumitra si mai matam loire office tagi demoted tawre aduna vacant gano si vice chancellor gi post hanga bani na niyom na ekna khalakpa mi amana vice chancellor oire haibagi post ma lakadu niyom da ko aduduna masigi si yeng matam dadi nasagi Sumitra su demit tawe habi post ude ma ju khalle habi post ude aduna sigi si ene sum yeng jabada yamna vek oiba si gumba mon sum ujai aduna aikhoisu isaitanu question je hange whether Oja Professor Prasine is now the present vice chancellor or not. Si appointment tawrabra or tawdibra. Appoint tawdaba mi amada charge sinaba yabra. Habigi question sima sigi si hangal le haitare ne ko. Ai matang sana hojiki wen si matang kan thamjagi. Hoi. Kazarin kuda lecture kan the hand over tawgi si proposal say to hand over the charge of BC. Si yagre with immediate effect from till the new vice chancellor assumes the office hare ngasagi si anis megi tang taruki si siga megi tang tara mariga si anise sida oitaragadi Manipur University da object se vice chancellor ani thamga thabak tawribra haibagi question tumaga aduga sigi laiba keno se pibam se kamai lai ne log
Vice Chancellor ani thamba university se masi kasu madai dudi kasu aina relevant oide ne khale lai use khoge kanoge section 2 clause 6 ki ofam sida asai de habi ri po sida nainari po che pro bc leitragadi akhoi senior most haibani ko senior professor in pande exida senior most professor haibani ko aduna lehugadabani haibani aduna in charge bc hanga leibe adabani na thamgadabani haibagi pot amalei aduna Hujik hangning ba wahangdi 3% yamna academic te yamna labor even mas BC bo or maba yamna qualified or ba dugumba professor mani adu da mangwon da magi personal life ki kari da akoin haijabanate akoin discuss tawjari basidi university gi manung da leriba university ek sida kana kana na lari haiba hitaba adagi thabak toriba magi subject concern da leriba singduna kana kana na thabak niyom ji chumna illaga chatli haibagi pot aduga system ama koi university ama abasi magi se parliament pass over ek ama dagi chalai ribani hekta tawning ba ka to ya de ba bc na aina ngamme ne ka to usia de ade academic council na aina ngamme na moina ngamme na magi pot khara niom kaina loba ya da ba pot nga kane ba aduna hujik lai ba poti kamai to ge da pro bc so khoi gi de leitre ganda adudi sena most keno se me gi tang tariat ta koi sena most hanagi kari professor Sumitra ko mase hape adu hapa kanda mase without any reason giving no reason masi si tawi magi adu gi maralei adu tawi mangwanda karigumba notification of the pidana plus university gi authority singda karigumba magi hapam bagi potsigi cancellation gi ground of the pidana karigumba mention of the tawdana adagi Masi long to have a proposal gi pot si kana adugum bagi pot si amata yaudana a clear cano mana toglaiba cano say order high tare handing over of SARS of BC Manipur University to Mr. Ganga Prashan and Haida Iba say Masi Kari ground the Gino Haiba number 1 Sinable Asia Kari over the Ganga Prashan say he is not only the second senior most sunateva, he is a third senior most never. Ko magi mathakta amasu leiriba senior most amasu leiriba why ngasai gi leiriba Sri Sumitra sina karigumba magi kaigumba problem kha leiduna lokthok pa taragasu magi muhuta ma leiu hai taragasu magi leiriba kaino magi maramam piba ta masi lokthok pagi maram ji simaina lokthok kadawni pi da bida sumaina order ama thoksel akanda ma hapak pase adu skipping the second senior most kaino amakak ozam kak torga hapak pase Asidai sida yam chawa manung sida gang ama lerbra kana ma khutpu ama university sida mana ngamna mong da control tongna mong da khu passion na mong da ama khak sila abra haibasigi highest temple of education sida sila abra haibasigi chingna base yam kana phawra ise khoi da loina phawra eba masi phawrak pasikram ama tamdagi hogi matamda matamada khoi gi kari university yam chaw na AP Pandey gi matamda thokibe irang kamain thoki khoi khangi kalai gi horei adagi oja sing bok chen dana meeting taw ngam dana pha dana pundana tawgiba gi mayam university itself se khoi temple of education si manung da police na changaga tugai dana khokai dana pura kanogi khoi gi university highest education si laihandana bagi mong ma chatharak pasida adugi potudi miyam hawi haibagi potam khakta yamna hidden agenda am khakta manung da tapna thugai ba yabagi mong khakta sumaina sumba order ama thoksalaga pire ise mase incomplete violation of the University Act 2005 sineba aduna 2005 ki sida violate tawraga hapa abanina masigi si satnaga ma proposal tawbani ma charge sinadaba haibaduna amu oraga hapa bane sinara kan pir abane ma oiro harabane aduna it's not only masi potsina kari toge habada Manipur miam academic circle dagi plus masa huji kenoina sena mos oina leiri ba mi su humiliate tawre aduga university gi khoi lanai mi kharana hekta kujo kharana power paire na hekta loksel laganda hapning mi hekta hapsen bagi potche chana bagi potche university higher education sida highest education hai tare Manipur gi sidai sida sum chana bagi potche masina khoi gi Manipur gi society se crumble to holak pada yam chaw mateng ama oirakna bagi machak ama ohen bani na every citizen should be more concerned about what is happening in the University of Manipur
Central University University sida nate amaga hajaramge karigino every higher education gi lariba National Sports University how the BC has been appointed in violation of the Universities Act ko adu violation torga happy bani aduga hujur GNIMS ta director happy in violation of the NMC gi National Medical Council gi magi keno si guidelines ji thugaraga happy bani takhibo yari badeba highest akhoi leiriba chowa institution sing mi kan gadaba means hospital wafam nate university is mi kan gadaba wafam neba mi shem gadaba resource ki duma wafam neba sumaina kan gadaba wafam mi kaliba wafam sana khona bagi akhoi human resource sengot gadaba wafam singchida violate torga rules ki niyom du sungin in the bida pangtu da thugara moina tawning ba torga di akhoi da phawra ise akhoi da leiriba singje nam hadana torga university su thugara gena khalabra leiri ba akhoi institute sing sisu loina thugai gena khalabra haibagi akhoi da apprehension ama lakpa se sina maram oirakanda masigi issue si yam important oiba issue ni masi academic circle da leiba MA tamiba natra college tamiba khakki issue nate si whole of the Manipur sigi issue ni politicians sing issue ni they should be more concerned about what's happening in this largest highest educational institutions da lei se makoi issue concern yam oihum thoi sini ina aham round ge oja hojiki sida se ani se amasu kaktre haire ade amasu muk seba muk thoe adu taragadi ani ji adum sabana adum thabak tawle kaktaba nati any che akhoi gi law department gi oja pramanandana nongsi da hai gi bu ai ta ja howi ai na kano ne ai su thengnajare so mana hai bu da dum kano tawge if there is an order ama thoe na traga notification ama thoe notification thoe bu potu dang ama da thoe adu then again tang nipan da mapan da adugi notification dugi kano da onate kano tong da ama thola agadi aham bagi do lawgadra ko bai do lawgadra same department na tholok paneba akom bagi do na dum lawgata baneba adu this straight away talk that Prasanta Sumitra na magi charges no haiba se this is more an instruction rather than directives ko adu ne bad lai she aduna maswagi area sida university da amana registrar na thokpaneba amana sidi kano dagi under secretary dagi lai bani registrar na thokpadi magi tawhom thokpani haidi vacant post university act to gi maktung inna vacancy gi post thamagadi kanana university chalaini kanana engcheni madwai gi oiba pot oramba yai aduga amana kanana propose tawge kanana propose awi academic council na tawibra natraga kari mogi executive council na tawibra dagi mutana tawibra haibagi pot mayam ma leiri she swagi area sida loophole mayam ma chawna leirakanda edi university ma haibasi chalari si magi university ek tugi makada illakanda duda chalari potni ek tugi manung da tawgadaba thabak singchi ek tu thugairkanda in violation of ek torok targadi university duda leiriba chhatra singchi gi maraiba kamdok doribano faculties members ingi maraiba kamdok doribano promotion line da lakpa yaba academic highly academic excellent oza mayam ama leiriba mayam sigi mokoi gi fat na kadom dano moi maraiba na kadom do oidori no kai se it depends on the way that the government or those authorities ko moina deal to with university sida how to appoint the BC kana ha ko quite chere mo sab ek te yaujar gali pot na ba adu thugaira ha pak taragadi madugi potuna akhoi gi society si akhoi gi mut krasunu hai ba yabagi mo am ka chathar ko ina towi sine haijening gi akon ba kano tawi joi low tare du dio zakra akon ba kisi low ta ba akon be low tare gadi jan thami gi bada second nataba third senior most oire haire adu magi mathakta second senior most amaga leire adu taragadi sagi university ek tu gi matungina sai statute 2 subsection 6 to adu thu gaire haidana allegation me amala adu taragadi professor Ganga Prasad person is mana third senior most oi taragadi oibam thokpra have question the ministry of education dagi registrar da tharak pasi si matungina sigi rules si matungina kamai tham news pura la le na kesi da lo chata bala machi yam chenga cabinet pawba mathau to hon bangam drabada sarkar sason pari bese chief minister na si to godam ne si lo da in le jara akhoi ga list to da clerk later directive principal of state policy on for the ta na haire government chige mathau to ba function se lo ge mathung na to bu ya handre to ngamdre thi le rabu kanda university ge vice chancellor kanana hakadorino government of India na in the name of president magi adumba visitor oina bo arab so mu bo arab suko se hakadorino kalige makada hakani
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯤꯑꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛ 2005 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 2 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 6ꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔꯒꯤꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯍꯥꯡꯉꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯅꯥꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯅ 2/6ꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯦꯚꯦꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯁꯅꯥꯔꯃꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯛꯀꯜꯂꯤ ꯁꯅꯥꯔꯃꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯔꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯥꯡ 8ꯇ ꯃꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯗꯤꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯝ ꯆꯍꯤ 60 ꯁꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯁꯅꯥꯔꯃꯣꯁꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯁꯨꯃꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯟꯖꯧꯕꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ being the senior-most professor of the university. ꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯦꯠꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ senior-most ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥ ꯆꯥꯔꯖ ꯂꯧꯔꯦ ꯁꯦꯜꯐ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯣ 7ꯗꯒꯤ 7ꯒꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯦ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯤꯃꯤꯅꯤ ꯑꯃ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ 12 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥ 12ꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯆꯠꯂꯒꯦ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯒꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯏꯍꯧꯔ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯍꯧꯔꯒꯦ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯌꯥꯕ ꯗꯦꯟ ꯂꯧꯔꯦ ꯇꯥꯡ 8ꯇꯒꯤꯅ 14 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ BC ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯗꯣꯝꯗꯒꯤꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯦꯡ ꯅꯣꯡꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯦ ꯊꯥꯔꯒ ꯒꯪꯒꯥ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗꯄꯨ ꯈꯜꯂꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ BJPꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯆꯪꯉꯦ BJPꯒꯤ ꯁꯝꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯥꯏꯃꯜꯂꯒ ꯋꯥꯔꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ RSSꯒ ꯁꯝꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯁꯤꯁꯨꯅ BJPꯒ ꯁꯝꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ BJPꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ IPSꯅꯤ ꯍꯥꯏ IPSꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣꯝꯗꯕꯨꯗꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯠꯅꯔꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ BC ꯄ꯭ꯔꯣ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯁꯅꯥꯔꯃꯣꯁꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯟꯖꯧꯕꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗ ꯑꯇꯩꯕꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯁꯨꯃꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯟꯖꯧꯕꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯦꯃꯥ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯍꯦꯃꯥ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯒꯪꯒꯥ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯏꯟ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯒꯦꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯍꯦꯃꯥ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯨꯃꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯟꯖꯧꯕꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤꯁꯨ ꯄꯨꯔꯕ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯒꯨꯗ ꯐꯦꯠꯇ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯒ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯅꯤꯅ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯒ ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯈꯟꯒꯗꯕ ꯃꯥ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯁꯥꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯗ ꯁꯦꯅꯔꯃꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕ
then ma khanaru yaragana hema kuma ayu kari ki khanaru doino ada koi bu kam theraga why personal ki enmity nate third person amada sumana happen si kari gina haibe se water challenge to kan pandi ki sunni ne adumano launaro khongna kana ko na suggestion bu pi ko adumano ko ta lakpa chumi ko le no ko ta lakna badagi matam khara justice ko tesor usi supreme court la ire mana le to ba bench na to raga kano do jail karyaba matam ha kano cho karyaba journal sing hana chep chep te su aram mabu matam khara tha khara noi ge che na ba le rung klar with ring sida ma welu haidna tawaba adugi na chad bula kadoram ne ba by chancellor se hapada adugi group political gi adu dana lelam da bidi ai ko aina sajan basu ya adugi group aina yang na dana hapangam da dana le bata arabati ngachi taraga tare ne sure tang taruk tare ti ni han ngachi tang kun mari ni asi by chancellor haptri ya ba hapadu irailen thok hap karga problem ne ru da badu da in charge da ina handana ko professor mayamna chopum jo thokuni lo da la kadorini azege manipur university ki student union tumino lepam thokpro magi institution dugi mi sembang cha han che human apaba mi puthok na bagi industry acho ba mane ba engineering amane ba mumje asigumba leipak che ngak na ba IAS IPS adigi tongan ba makal ka puthor ka duriba asigumba makal asida asum loge mong ta da ba pot am da le ba ada ai khoina aina mutage general secretary like China largest so HSS story why not you muta Manipur University Teacher Association human teacher union my meeting party le di khano hai rim kari no lo da kari ma kan da lo da challenge to ma tam nam sang na chang ma khot pa di gi ma am to da na tan na ba khon na bu di le ko lambi gi ma ta le da tha ta ne pan chang ni am gi ma ta le da chahi chang ni adu gi no ngai ta ba judge ma sing su da ba khot ta ba ju di cha di chi khar son ja ba state judge manga le ga da ta le le ha rim ni high court che adu manga le ga da ba bo le ta da hong ha ta le be sina ko chi am na ke chi am na to bungam da na hoje ko ji ma to pa ke se august september bu yo do le ba ta sang na pe gal mi yo ke su yam man ba ni na adu ko ma le da na khara ko dong cha da ba ka di le athu ba phang da ba do but cd khodak ta hang ma ya dam ni interim arrangement na ma high court na sin bi ru highway da soi da na sing na ba ha na gi du ki line da photo ga mamang da pande ko ba man oi bi gi ma tang da adu chai na da koi na satra ga mi rang to da ko tan ma am lang na da satra ki punchi mang ta re hai da na hoji ki journal sing manipur da koi na le ma ba ta re manipur di lon ba khang ba asing nu pa sha justice matam le ki kota so na lit to ba aduna ma matam khara yengan lu administration gi ban ko bc ma oi ba te administration oi ma na matam khara yang chal halu hai da le chal administrator thamaga ta thamaga adu ki podo to ma na chi to bu ya ba ada aina hai rin na ino chi gi mayam sin chi gi lo kai ba ma ya hal ni chi kari no ba de ge sana mos no oi ni na hai bi si da ka ra na hai de no adu ro si to ne na hai bi chi bu ai ge mang da aran ma to ba aina sum yeng da na le ra ga di ai khoi si bu mi oi ri bra mi oi dre ba aduna punam ase lai pa ki isu sida sarkar na kari ma ta pai bangam da na le ba khot pa adu me gi marakta amuk isu mu oi na ba da na my chancellor sports university ke khan da sa ma am launa ri ne ko ai ka na ka khang de my chancellor sports ki launa re adu de ge ma to ge bi ne kai ba kai de bi na te khut khan nu ma am na pam de ha bi wa ni adu hoje man pu university ki chi di lo de yam na depend to ba ek ta institute ta idea do ma to chi to ne na pop tang le je ba po ne ba adu to dra ga di ma am to ri ba kunai samaj ke tawre suna asa ko de khang ja ponte ne pangle le be do university professor head of department assistant associate le ba mayam che sikari ye khana dirin no khana bum thok tro lo de to che hai ba ko na nam phu de tawre ko na pa ma to ma ko bam oi lo hai ba na te ba lo to bi o na tre ga bai chancellor ana wo da happy ro
ꯀꯔꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯗ 5-10 ꯆꯪꯒꯗꯕꯅꯤꯅ kana proposal tauba du tauba hain legadabnina adun matam changadabo rati hojikki ngasai hariduda kana se be ma Sumitra Phanjobam maji lokto e haibigi order aibu thengnade na ingona pibesudade ma lokto e natraga dimit tawre natraga mana tokchere haibesu yaude adon sairen kunna buda haigala akon makhal paduna budin nalle adunako adu warga so adudane mage chulai dama matlimni dana oi famje thoimne ba made adu mane hena rightful claim to the mane ba siki Professor Sumitra Phanjobam che adu mane to dra babuda muta Manipur University Teachers Association haibane ni uza cham chani chahum ka anole mani adu punam ki association ne ba adu ga chumni ga angang chingi satri gi union ga manaba sunate ba modi gan taraba head of department, professor, associate, assistant. I check Kangan with the one. I Mayam Dona. I think law department Nina. Head of department, law lady me on Kanaba, the law, Mamma Masuputo Idana. She doesn't talk to them never. Chitty Quincy destroyed the Haidana. Andron to Satra Dona, Adu Toga, you have a latte. Law talk share. Aduna, in my to my understanding, no kai bapot mata wasidi university na teachers association na aduga satra da bu haira ro satra da bu inchin ba mangani satra da bu oja singna ainge thongda change raga chale to bu chungani han khali adu hojo jeng che kanana bai san se kanana function tori aina kanmadji bai sansro officer changdana in charge ro kana ramata phambagi mongta de solonjile haibra thugai haibra suna solonjil len tor bane do amuk handokre nga pi point nga yoba memorandum ama gamna da pisal le kana phamna ganga prasad phamma bro adu ju pham adu di university karmain ran tori ge ba usi tare ni pan se manga tare ni pan hai tar o ma phamme ba o ma phamma du ge niom lali lande du na amani ma phamma bo jo ho in charge mu de le atu niom chum na tong na bi da mukta court of law the challenge to be sungani phamam thokpa ganga prasad ke akoi personal na te ko ma phabo janin tai adu magi mayukta haibana te magi ek chigi matungena tokum thokpado adu di to ni haibana Professor Ganga Prasad Parsena keno da pham taragadi hojik Vice Chancellor ki office da phamaga ran tau taragadi maduda ayat pa leitrabra aduga ngasagi most senior most oiba professor gi ru ekta yauba adugi potu adum madu compromise adum tawdorabra Prasad na phambasina adum yadorabra kari damakta koigi sapsaba sini habadu logi matungina university sida laktribano habi question taragadi nakan koigi body ani khak nei rakanda maduda push tawba madu angambana lamjen chena rakanda angambaduna mana dum aina hana yobune aina ngambane haiduna dum leigadoribra si gi keno se dum yadoribra runde thugai hay jab rajis mai thamini sigi matang sida sigi yamta yana bakam leitrabro university da akhoi gi Manipur University gi VC gi problem si masi kitang kup thana thijillaga kitang kup thana khanabam dakar oigani haina aidi khanjai akhoi na ngasi luxury si su ham round of discussion ana lower si ko aduna gray area yam leibanina in this more and more further discussion with due inquiry no when tijan question ba humu ko ka ke no thiru ko to kan da phangai information duga loina na makhata na the room should be open for further discussion ko sima thamjani ko gray area yam lei hai tare ne ko saurana si chi ani sa yong compare to jeke ko chi ama sina tang taruk ta thokiba office order ni akoi gi registrar ko akoi gi Manipur University registrar na thokpa order ni karbo order no hai matam da Sumitra Phanjobam gi si Sumitra akoi gi oja Sumitra Phanjobam si vice chancellor in charge khan gi bagi order du ne ko si order si da hai ri si yemo sahi 70 subadagi professor ko lokendra si office gi dimit taw khare aduna vacancy hange office ki vice chancellor ki post hange
aduna Manipur University Act 2005 ki matungi na like province leregan mana khallo leitragana senior most obegi china khallo an haire aduna province leitrabani na senior most oriba Sumitra sina khalle na therefore Professor Sumitra JJ Department of Physics being the senior most professor of the university and haire ko shall perform the duty of the vice chancellor in charge and haire ko shall perform the duty of the vice chancellor in charge with effect from 7 this till she attend this or a new vice chancellor whichever is earlier and higher sajida yare ko sina oda Sumitra si vice chancellor in charge khan gi bagi office order dunya then on the other side Ministry of Education Government of India Department of Higher Education dagi mayam na hainariba koigi oja prasan si BC khan bigi cheni na ma thare ieba sigi che si ong tang phajna nainamina se ke che cha kadu pura mu oibani na ko sa thare to the registrar si Manipur University na hare subject na ma yauri eba handing over charges of the vice chancellor of Manipur University hand over to haibani to je approve to reba my proposal no system ko to se adu tani gi se ba che handing over charge hand to ro haibani che sigi was ki charge mo na pi ro haibani is pleased to approve the proposal ko charge hand to the dum pham officer dum phamira ba hojik se join to I lecture ki ge ko I am directed to convey to the President of India in her capacity as a visitor of Manipur University is pleased to approve the proposal to hand over the charge of the Vice Chancellor of Manipur University to Professor Ganga Prasad Prashine, Department of Commerce with immediate effect till the new Vice Chancellor and have never. See the Hajika no Hamatam, charge to hand over to have never. Charge hand over to have, for example, a Hajar Keb, I Mutagi Bolepe, the AC General Secretary, what Karamina, Arwana on the Hire. Rajesh Junkaibam Rajesh has been elected as the General Secretary of the Muta and Hire. Elector of Nicadora, Kaleraga, nominee Leraga, a handing over, taking over, and a charge shinner never. Sagi, Hana Leviran by General Secretary, do not known Kaleva and Wanda, charge shinner never. Charge Hex in the handing over, taking over the charge, Harry said. Charge in the Nicadora, Aina, General Secretary post, or in the Putaraga Leja Hora never charge to Sinabina. She never possesses a Tharise. Other charge in the Habitat, the Aishahana. Elect a woman the car or appoint a woman the car oh so Hajari say Madam Sumitra shall perform the duty of the Vice Chancellor Haise Mana Vice Chancellor Tabuk to Masi Puba Horani in Haven otherwise to the na Sada shall perform the duty of the Vice Chancellor and see the Yogi Brasin Come young Masi I should Uzabadi I far as my knowledge of my education or my English is concerned Masigi Sida Professor Ganga Prasad Prashan say he shall perform the duty of the Vice Chancellor, have report, or he has been appointed, have a post. Amat the Yaudriva. Direct, head a sarge, no, have a put a lady. Fare, simulator go. Another 1 point. Number 2 point da. Sino has a karma ground the noble. So na candidate, Madam Sumitra si, e to give matung in na, Seniamos or Banina, Sarsto, mon the duty to poor and higher. Eight amagi Makada, rule amagi Makada, Maja, higher. She's Karamba rule Makada have been no. She had say, Sasu Sinaro Hareva. Karamba rule, Karamba Neo, Karamba egg, Karamba Nitino. What is the background of giving the charge? So the background Kaim Pandri, says office dipameva. Say Kaim the Pandam, young view, say Legereco. Say young view. So Sumitaki Pandiva Sumaina, she is a Panbrava, Pandia. Adusu Yareko. Third point, Madam Sumitaki Kanma Matam Sida until she attend the S of 65. I'm a Pideco condition. Next condition, I know. A new Vice Chancellor assumed the office, whichever is earlier haven. She the Dika Hira was Pasaingi Sigi, Minister of Education, like was said, with immediate effect till the new Vice Chancellor assumed the office haven. Another Vice Chancellor no office assumed to the power. My VC when you have never, VC in charge when you have never. At the another Vice Chancellor country, the country in the country of Matam or Duri Brasinida. My question is, my country was more Duri Brasinida. Was up saying Sigi, I was up saying, we want to take off. He's a very good teacher, he's a very good friend of mine. Koyam, Campusman, will in the community, one legend. New the Yang cell. Let's see the rules. Go. At the Masakan Queen of Vice Chancellor, or do we know? Was up saying the January the retired of Durev. January the retired of Group of BC, I know with the country and Kalasine, or the Mahatan, Oitari bravo. This is my question. Persanja, idea they have get put on society Hariba till a new Vice Chancellor assumed office in Haria. Other Madi January the retired of Kalasi. Toxotorina, my BC Coloroi.
aduna retire tawdri ko dum pairo hai pot to ta ꯑꯗꯨ do ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ mathad dum chakki fe ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯑꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗ 65 years ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯁꯤ ꯇꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯆꯠꯊꯩꯕꯗ ꯇꯤꯜ ꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯦꯖꯨꯝ ꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯐꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯅ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯒꯪꯒꯥ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯁꯤꯗꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯃ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯣ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯆꯍꯤ andaki January da retire tawgreba si keno se ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ 2027 ꯗ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯦꯟ ꯕꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯨꯗꯤ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯔ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯕ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯆꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯊꯤꯡ ꯏꯁ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯏꯟ ꯗꯤꯁ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯚꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯆꯨꯝꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯥꯔꯐꯣꯔꯝ ꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯆꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ charge sinaro hai pot to dang direct la ba ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯝꯇ ꯈꯜꯂꯛꯏꯃꯤꯌꯨ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯨꯀꯟ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯕꯨ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯟꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯟꯁꯔꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯖꯩꯑꯕ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯩ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯟꯅꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯤꯜ ꯗꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯣꯐ 65 ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯍꯨꯝꯕꯨ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯗꯤ 2027 ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯆꯦꯅꯣ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯦꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤꯀꯣ ꯖꯔ ꯄꯥꯔꯦ ꯇꯥꯡ 14ꯗꯅꯤ 13 15 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯄꯥꯔꯦ ꯖꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯖꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯖꯠꯂꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯆꯦꯁꯨ ꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯖꯠꯂꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯕꯗꯣ ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕꯖꯥꯠꯂ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯔꯅ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯣ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯔꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯆꯦꯁꯤꯗꯤ ꯐꯦꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩꯌꯦꯕ ꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯈꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯣ ꯈꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ adu ja office order thokibje registrar na thokpone ko sijo registrar da tharak chine ba eta di registrar na kari kamai tawdori si matang habit response kari pirage ꯁꯦ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯦ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯔꯅ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗ ꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯔ ꯂꯦꯁ ꯁꯦꯝꯅꯤꯀꯣ as directed by the President of India in her capacity as the visitors of the Manipur University via letter number so harieba si mana refer to letter se ministry tharpa letter sineba si letter number si yaure si letter number si yaure si gi letter si refer to kan do da mana thokpa chi ne ba si se yare ko there 14 issued by the under secretary government of India Ministry of Education Department of Higher Education Gangar Prasad Prasad CCC of University is given the charge of the vice chancellor have never charge pideba given pigre pigreba ko sina sada piro harabnina pireba ko sigi posi sidagi refer tropone ministry thakba chesi adudi sida nainara se sigi order sidi sigi matugina ijagi baneba ko naina du report sigi chesi ministry lakba chese sigi ne naina du shall perform the duty habagi su pire habi su yaugde खनबगी मरमसु यावदे मागी टेनियर क्याम कुइने सांग पुदुनो न्यू वाइस चांसलर म खनदिबु पुनि हाइरे ओजा प्रसाइंदी 2027 गी जनवरी दा रिटायर तौदु ngai leire tha nipa khata ngai reba nipa ji manung da khanda ta ga ma adum puthaduri braba adu yaudeba sida kamudang hapiyoba till he attend the age of 65 and habiyoba dadi something ne sidi pura beg oiba document ne ba ai jman thamjage ba ha mi point ko masi ji gi makha ketang tajara ba ai su bunga ngaure खंदबा मी अमबु कमाइन चासिन दुइनोयना अदु तारगदि मोइना करिउंबा खलमगा सिएसे कोइना खंदबा उदबा गुंबा लैबा जाला काइसे कोइ खलेबो को अदुदगिदि कमाइन तौरे आइना क्वेश्चन अमा तौजरेबा हेसिदा टू द रेस्टार इरे को टू रेस्टार रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑर्डर with due respect kindly furnish the appointment order / appointment letter
or any related document regarding the appointment of Professor Ganga Prasad Pasain, Department of Commerce, Manipur University, as the Vice Chancellor or as the Vice Chancellor in charge of Manipur University. Anything Professor Ganga Prasad Pasain Manipur University Vice Chancellor or Vice Chancellor in charge of duty period. Appoint Tore having CM Lady, Ongton PBU, Hina, when I can doubt CM Ijare when restart. Later, Resari Pokum. yes, I keep Pokum Lai. Letter number to the General Secretary, do and lie. Other who was arrested and PB with CSD, Mana Tokiba, Tang Taraga Marida, Tokiba, Oderdo, Adusra, enclosed of PBM. Second, given the SARS or the Vice Chancellor have never. See letter number CD, the Ministry of Education. Ministry of Education irakpa letter do adu matuna thokchaba neba adu sisu amuk Ministry of Education gi CH amuk yeng matamda sida soiri se si Ministry of Education gi CH loin bak soi bnen lojay bai sadi madi upalite cha sinagro haram cha sinayen thopane cha sinare thopane ba kari ground sinaduino kari maram no adu maram no sida kari te adu tarjo jab university authority ge maike de oja sing gi leidana si maike di kari wafum thambiduino okay masigi matangda mutana akoi yam kanna akoi work tawjari ko mapan yam kanna thokjagasu manung sida problem se ahamada kari no se hana khangdaba yadaba haitare what is the actual problem what is going on have problem se hana phaji analysis tarokanda problem se khanga kan sida hoina khana babu oiro nei na babu nungai gane ba ko aduna our first priority for the muda is to understand what is the problem 시즌에봐 오거는 가능이 있어. 아직 프로그램이 뒤도 이거 그만 들이 무슨 티래 거기 무다게 에듀케이티브 거기 망아 땅 따라가 망아도 거기 파민나래 된 레스토랑에 거기 버벨리 거기 와리 산다는 거는 에 오자 한 동네 시시시 한번 라인에 시고 그만 동네 코프노 하이는 지금 거기 와리 강 산다래 대도 로를 간주다 에 마시데 거기 에듀케이티브 커미티기 미품만 팜도 야로이나 에듀케이티브 커미티기 미품만 땅 따라가 니파다 거기 팜자래 아도다 거기 마탕 와면 따나자래 가나자래 아데게 디무 그래도래 마시기 보시디 아무 오자 시니어 싱지가 아무 기능 따나보 거는 파거니 한 동네나 거기 오자 시니어 싱가 파민나드나 가나다나 네나다나 마탕 따나 스텝 바이 스텝 락셔리 보고 많이 동네나 오자 시니어 싱가 거기 파민나라 거는 따나래 따나보자 오자 시니어 싱나 하리나 시기 메트러시디 기당 컴플리케이션 할 라이브니나 너희 전엔 보디 뭐 거로 GB 뭐 거로 GB 거로 간도 오자 미암시 로이나 박 participate to hello ya imkhai ko akoi di mutari kai de believe to ge hamatan we believe in the inclusivity and we believe in the collectivity punna inclusive oina decision longmina kan da thabuk to budone ko na pamdari se ko aduna madugi potu tana gi damakta ekoina GB ama hayeng ni thogan mi sida pung amada kau jare ko aduna GB se koi khana jage naina jage tana jage without any bias what is right what is wrong what is I have nothing to akoi tana no ko no matang paikachari hai tare ni ko in the meantime tang taraga nipan ko tang kunda aikoina akoigi chief rector of the Manipur University habidi governor of Manipur sida amtang akoi amtang laga Manipur University thoi ba thok myam se amtang khanaje ge amtang tanajage haina akoi appointment sik to bi letter ijagre ba ko ire hoji akoi hoji governor dagi reply do lakpa koi ngai jari mane hek appointment pp rakwaga akoi chatlaga governor se akoi ge chief rector oi banina ma ga tong phaminaraga kaino cc to ko pai je akoi tanajage na akoi mutage site gi akoi yam kan preparation to jari adu ma thamjage ozarin kuda lakchar kan ngasagi ministry dei tharak pasi du da proposal na mai ward am yauri se si je proposal se kana dei lakpa proposal oi doino ngasagi hoi sigi office order gi Sumitra Fanjabum gi oja sigi duty pangthok pe duna ma leijagresu proposal hai wai kana gi through the lakpa proposal oi duna tu tarti university sida as a political battleground oina any kano arbitrary oiba ware khasum launa bage dum ba mafam oirabra natrena rule de matungina masana rule de yawso matungina thabak tawba dum academic institution ama oibangam mi bra hetare project proposal wafam dong ang taidok se ko yam phajana akhoi ozana takpi khriba pot da thoglaiba akhoi gi higher education ministry of education dagi thoglaiba chesi dei sida yam clarity leitaba adagi until chahi kya bu oidinu khongdeba pura sang oigina bagi wa bauta palakpa yam back oibagi pot yam phajana explain to gi gre madai dai hanjan namu tawjaroi ge laiba wafam de
Manipur University si akhoi Ministry of akhoi Education se Government of India sina Manipur University se hingan ba pambra adu phaba institute am ohen ba pambra ba wang sidone laksage ba maramdi by October 2025 by October or November adudai already BC ama khananabagi damakta process hawrena akhoi notification am thokhe ba thokpaduda adu yamna thani pani mong thokpada ai BC masaga su wari sanajai थोबनीना क्या मतम क्या लेगे ना है मतलब मा थानी पान ले रही है ना अदु माने खुबी रखी मतलब दुदा थानी पान की ममांग दा नोटिफिकेशन थोखरे बा अदु दा अखोइना माना मतलब दुदा मी अखोगी थबक लौब खोटप तवै मतंग दा अखोजु खबर निना खरे इजरुब मतम दुदा यामना सोमदगी मोइदगी सु रिप्लाई लाए रेस्पॉन्स याम लाए लाइव पोचिना नोदि अखोइना हाइना नोटिफिकेशन थोखरि तारगदी इवन आफ्टर मा से BC मक ओजरगसु मेजर डिसीजन लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ सम अथॉरिटी और फैकल्टी और एनीथिंग मदुगी पोचिंग दु मा तौबगी राइट से मंगोंद मा कन्वेंशनली अइब मक लेतरगसु दुदि तौनदेना अदुगी पोतुदा अखोइ इयेबको अदुदा याम कन्न ला कांदा लास्ट अखोइदा हाइगिबसी अखोइदा अखोइगी हुजिकी प्रेमजित हाइबो मान ओजा प्रेमजित केनो से रेस्टार से सीना अखोइना अंगोंदा चे थारकपदा last 2 month tu khaktani mana to wungam yadrise hathaba happa khotpa major decision loba yadrise remaining akoi ngasai gi thok taragasu notification thok pai si election code of conduct kumani dra aduna adudi yai na ma chem su thare bi chi dum ai khoi adum madu yadamte akoi na haibidi conventionally yade haibagi pot tuni na adai dadi akoi adum adai dam losinagar hai tare haining pot na thani pan gi mamang da akoi BC su loidore ada manipur gi BC ma khanna na bagi damakta Ministry of Education na kari gi process haudribno Manipur se BC moina thamning ba ma pick and choose the thamning bagi mong the thamdorabra National Sports University the pick and choose the thamgiba dumaina thamdoribra maramdi aina National Sports University gi panjara ise 15 candidate aspirant candidate from all across the India participate tawewa adu manung Manipur gi candidate manga yawewa manga sigi manung da amadi chatte ba mari chaleba that means 14 candidates Delhi the interview tawewa interview da tawrakanda May 30 da tawni 25 ki adulagi sum ka isu haidi cancel su haidi kari mai da chup chap ta lekhraga somebody who is nowhere from nowhere kenogi akhoi keno applicant su nataba ma BC ne hapsalak pi wari ne ba adumai tawdana Manipur University gi su hujik leri ba BC gi pochida huji bok thoktana thani pani mamang de gi preparation tawraga hek loibaga ikan kanadana hoi in charge sidi tohum thoi hapam ju thoi in charge haptarga di kamaina keno tawdori bano aduga hujiki se some 1 or 2 months ki bok werabukta koina yanara isina akoida yam chingnei ba chingnari ni kai no mani in charge haraga dum changda gi doribra natraga saffronize tawdoribra natraga akoigi Manipur sigi higher education sigi magi keno se loina mingcha se thien na bagi thaba ma masi pharaga di Manipur chakhot krani kaina kalak bai mi yaurga attempt tawribra haibagi wakolon mayam adagi mayam sida khala kanda akoina puthora iba pochidi shori ba ek tapi ba poching sidi niom chungna adum inasi ka ek sida thugai na gumsi aduga Manipur gi oiba asset sing se masigi pochidi akoigi government sinasu government legislation sida tumin legislation nga khre sida tumin legislation nga khre aduga somebody who is not qualified who does not even appear in the BC of BC exam interview hai tare adugi NSU gi poto akoi chief minister daga oktana ga tawe why sigum mayam ma khoida thoiba mayam se sina khoi totally khoi yang ko matam dai sida Manipur sida leiba poching sidi phagini parangni moidi ek leite lo leite thaina matam da Constituent Assembly debate ta Manipur ni am chokhutabani haina khoi 1948 ki September 6 ta yena giba Constituent Assembly debate ta akhoi di civilized oidaba government lejadaba lisan ngak ba hijadaba dugumba lamamni moida state torga election to yaro yen pi ba wafam do hujibok chatharaga leira ra ba chonggo hangne ba laise aduna ne ba sigi pochidi matam khara oibe ai natraga akhoi na hujik generation adum sangdara adra haibagi ozana haibi giba adum ma se sahi all ro torada haibagi pot ama adugi chingna ba laise kayino adugi motive ama yauri ba moida motive ama yauri kayino mi ama kalam me ba one senior senior most teacher ama magi mathaka leiba amasu kalam me ba amoina hangakpe moigi somebody aina tajaba source ko they are akoigi BC gi ka kariba BC gi pekha thabda moigi yawi kholi kai haina basu yawi person himself is also a contender in the ne BC post se thariba mi ne ba so aduna siguma mayam se leibsi da akoi da chingnaraba pot sing che chingnaba se ne henjala kani do masi pot se tumin leiraga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯁꯥꯔꯀꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔꯀꯜꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯈꯪꯉꯛꯏꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ educationꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯣꯏꯅꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯝꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯩꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ SK TVꯅꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯟꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯐꯦꯠꯇ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ it should be ꯀꯣ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯁꯦꯠꯇꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯅꯤꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯨꯁꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯟꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯃꯨꯁꯨꯒꯤꯁꯨ ꯄꯤꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯨꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯆꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯁꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯆꯦꯁꯤꯒ ꯍꯣꯏ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯆꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯟꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯗꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯁꯨ ꯈꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯍꯦꯗꯦꯠ ꯕꯥꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯟꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯟꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯇꯧ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯂꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯐꯥ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯇꯔꯨꯛ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯀꯨꯀꯤ 14ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯆꯝꯅ ꯑꯄꯤꯜꯗ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯕꯥꯕꯨ ꯀꯤꯗꯅꯦꯄꯔ ꯕꯥꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯅꯤꯒ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯗ FIR ꯂꯧꯈꯠꯇꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ NIAꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯇꯧꯗꯕꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯝꯄꯣꯖꯤꯌꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯣꯜꯗꯨꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯟꯅꯗꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯗ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯤꯡ ꯇꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯃꯃꯥꯏ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯊꯤꯡ ꯇꯦꯡ ꯑꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯒ BJP ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯔꯤꯁꯥꯔꯁ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯆꯪꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ BC ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯦꯁꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ BC ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯕꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯍꯥꯞꯄꯕꯅꯤꯅ ꯅꯪ ꯆꯥꯔꯖ ꯂꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯍꯦꯟ ꯑꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯦꯟ ꯑꯣꯚꯔ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯪꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯪꯗꯤ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯨ ꯒꯨꯗ
ꯅꯪ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯒꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯄꯤꯔꯦ ꯒꯤꯕꯟ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯍꯦꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤꯒ ꯑꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯅꯤꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯃꯅꯩ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ나 ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩ 65 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅ 65 ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯣꯡ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯝꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯅꯤꯅ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯕꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯀꯣꯄꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯗꯤꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ in pursuance of the earlier order so and so ꯁꯤ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯒꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯆꯥꯔꯖꯗꯨꯗꯤ ꯄꯤꯔꯕꯗꯨꯗꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯏꯔꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯗꯅꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯧꯒꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯇꯥꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯕ ꯇꯥꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯆꯦꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯒꯪꯒꯥ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟꯁꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔ ꯈꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯦꯟ ꯍꯝꯕꯜ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯨ ꯏꯆ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯕꯣꯗꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯆꯦꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯅꯩꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯦꯜ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯣꯕ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯅꯩꯅꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯏꯗꯅ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯄꯤꯒ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯄꯤꯒ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯅꯦꯕ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯟꯚꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯆꯥꯔꯖꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯔꯖ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯄꯤꯒ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯆꯥꯔꯖ ꯏꯁ ꯒꯤꯚꯟ ꯗ ꯆꯥꯔꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯔꯖꯇꯨ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯏꯟꯕ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯨ ꯏꯜꯂꯒꯗꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔꯖ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯍꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯈꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯐꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯍꯟꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯁꯤꯗ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯖꯦꯅꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯖꯦꯅꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯖꯦꯅꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯖꯦꯅꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯖꯦꯅꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯊꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯔꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯨ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯏꯚꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯡꯀꯣꯝ ꯈꯣꯟ ꯊꯥꯛꯆ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ SK TVꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯏꯚꯀꯤ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ. Thank you very much.